Also wohl in Blau, wenn es schon wieder ist. Gut. Ach, es muss dicht sein. Bei dem ist es dicht, dann geht's. Hast du da nicht? Apply pads as shown in the pictures. Nasibin nun contează. Press pads firmly on skin. Să vedem dacă l-a luat. Do not touch the patient. It's really easy, so no problem. Yes, okay. Heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Press the flashing shock. Shock delivered. Do not touch the patient. Okay? Okay, thank you very much. You're welcome. Do not touch the patient. Если ты просто хочешь его спрятаться, если нужно и можно переводить. Обязательно много снимайте, чтобы это Give 2 breaths. Shot touch the patient. Analyzing heart rhythm. CPR. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. 10. Not touch the patient. Press the flashing shock. 14. Shock delivered. Begin CPR. 30. Give 2 breaths. 30. Give 2 We have 2 more minutes and then it goes to bed. Yes, the child has problem. Now, English has problem. Yes, because if you have the child, you can't A možeš isprobati i taj način, ok? Da otvoriš sve. Samo da dobiješ, da prihvatiš kako. Pa pritisni samo. Možeš dobro, kao? Ćeš imati bolju. A sad čekaj ovo otvori. Ali nisam te razumela, sad ovo pritisnem i kako gurnu. Aha, to povučem. Ovako. Dobro. Imate milion sistema. Ovo je super. Ja. Evo. Ovo sam ovo sve. Evo sad, akcija. Nemoj tu kraja da receptaš kako to skriviš. Ali se možeš da imaš osnovu. Samo se ne nastaje na grudni koš, ok? Bravo. To? A sad? Ovom zubama. Skidali smo mi kad se mogu. Ideš. Da bi mogli da se rotiramo sa Jer ako imaš nesvjesnu osobu, onda će vam glava past. Ako ćete imati ruke na vratu. Morate ići s ovom rukom. Ja. Ok? Bravo. Super. Ajde, postavi sad ovo ispod. Tamo ti još. Evo ti. Sad ovo je kako mi bi odradili. I stavi drugu stranu još jedan. Super. Nalazi sad se hvata trostruki. Super. Tako trostruki.
I sad postavljamo ako ima povredu tu neku... ABC ti akcija. Hvala! Hvala.